Suboleng olengorani le Parent TV yol naga jeno sholong na ajona sanano na aga nagin ngok olengok olo sholema no den kolonge dora ra nigi shomita ajona sanano na ke an extra mile aga nage ye enkwengoni ajona sanano na ra nage ngape ne ra nage ajona sanano nage sabukoleng gira naga nyuake aibung industry nage e gospel olo sholema aketi hapa dokoya eti ajona sanano mpaka sasa hivi nero naga nyuake takasokole gira naga omba apik naga laini Tomba na yun na oguli na kumuli bona ga magredo ngiresheni na ga Parent TV tayol na ga jo ata ngaita nalo ata Maryane Naipasoi Tutma jo sildo ligene belganya bangar na nguru ngomba na yun na ga yana biro do ga kumoga do isi ago e mama ajona sanan na ga eran kudi era twins wade twins ora are ligido shakene do social media mala nyodo abedo ya hodo ni gero raba ya lompe yao kake aja kuja nao lakini in the meantime warambe jungo ina ngutuna rolo ben kaiseni bona ga straight bona bo aning lomon oingwa nake inalo enkitesheni karibu leng Maryane ashole wow era smart ole ashole ore nkuso itudungo kijango banga dungo orboya teni wash nyine je tudungo orboya karibu leng ngirishina Parent TV ashole kimpoto ye nilo ni moyo magara nyaba amini ajo ilotre sogino tole anasadio karibu leng nikinyoshi yo leng Tolikisir Masai ajoga ngaidia ji Maryane tana kamera ka ngaidia ji Maryane ajona sanano kaidi ninyamwa mbana ijona kairoroki ilaing'urak le Parent TV najo ashe tenkaraki enkitoomono inyi paabau enkitesheni ya Parent TV najo misho ntae Enkai omom neya ntae enelakwa ore toonkarn ainei naa kaaji Maryane Naipasoi nara entito Tutma nara entomononi nayama aata nkera uni natajiwo kanyor Yesu oleng kanyor do twins yola ajo onakanga sidain oleng ngordo lenda na geto venda sinja dolo takunen ajo na sana ndana sijo ketili no alungani akuna ido alungana yolot omba na ijena na jodo ake tukuna aikilikuan swali ngilikuan ake mare nitum enkera taana bora adu na bolo eyau meru interview yi karibu ngolo nabo nekuna itembe nigira ya mari yola ajo etina imana ra era sinja passion naji begwana yem yola jira na yolo ngani naji yoloti yolo ngani naji bungudo lo shirendo nage talent metona jira na gara sinja kishoro na ijena ireo ngera ini studio kage kesupati netubulutua na la yoko are kejiletian nejiletion nejentita ina ikauna talo Wow, ashole Maryane. Basi kekira naga bona bo interview direct naga naga jimu mbole neno gite to bayam. Na kada ron gire banga ba ko mole in fact ankanyiri njo yo ole nkera naga para fans naga linono. Ashole. Maryane kan ushinderwa yaranyari no. Erilwa na nwara nyara kiti ole. Kage kuja kurekodi nili ayugudwa irekodi ashu no shido nila ya studio airayo singolio nipik oltoilo lino niakudo na ekeningoti ashu itoki aining to mashinini naijo radio na we record to lari lo nkalisini are oisit 2028 yes yes wow kage aranyisha paketi dialo aranyisho te secondary aranyisho te primary kajigo ishultungana kora biwi netara yelounya taranya na ora pa mama na ketii kwa apa na repo orbungei apo jelle sangori neaku eneponi kuna no mama duo aas entoki naji kejido aiteng'ena ashu aas masoesi peeyoki taisere apuo siasa na tinewueji duo apa nanu aton nining vile ng'ole narrepita ore taisere pikosea najoki menija ng'olejo inji ng'olejo Niger nada apa ninche. Niger nada apa ninche kewone oko kiuneji marara nduo. Era nyawe singoleji. Amiya yele sempoya na yosiyo mbali era le sangori ngumu erufuata nyayo. Malaran ke jawa duga na malaran tilla era le sangori yorba singiri ngarengo. Wow
Nibunga masai. Sasa ora bana niwi netera ayiolounye ajo kaidim ataranya na the power of cramming amu kaidim atanapa laduo singolio toondamunot. Ore paalo show ashu tenalo ntara amu karara nanu enkaramatani duo apa natubulua erretishoi. Ore ake duo inoolong paalo show naranyaki irkeek omemuto. Mpaka jioni. Basi neiteruni taa inakata ajo enoshi kerai empeel taaduo taata natii show. Niaku ore irkeek lang natii show naa keyiolouni ajo nanu natii show amu kaked ake olchani narany. Wow. Kita aja panotoki atua sarge pi. Kesipa. Naa kibala. Nilotu ninteru arany nishuto osinkolio le dukuya. Ketaasa apa esidai arashu ketang'amaki? Ore apa osinkolio lai le dukuya neme enkanda ai apa etii. Ataranya ore osinkolio le dukuya laiteru airecord neme ninye ole Kimasai. Nilianza na Kiswahili. Ai, esipa? Kiswahili nterunye? Nilianza na Kiswahili te album ole Waguo. Wow. Naranya singolioitin ware tiatua ina kanda kake itu apa kinchoti ina kanda amu eeuo niaku famous ole Waguo te Kimasai alang te Kiswahili. So itu akata kinchoti ilo sinkolio. Yara apa target niakunye niranye sinkolio leme le Kimasai ashu arany duo matejo naaji apa. Ore apa paiteru maata apa duo passion Kimasai oleng amu Kiswahili naa apa aewuo aiputaa olduka kajo neaku Kiswahili esapuk. Kake ore paatem Kimasai naa ore osinkolio lenyaaka alotu arany naa osinkolio otii enkanda Ma Gospel Arrows. Kiata apa olturrur oji Ma Gospel Arrows. Eitasheki ole Makau kiboita apa Roda Kunai, Grace Parkironga, Evelyn Ketuta, Evelyn Kireu, kira apa kumok. Napik apa ina album singolioitin loorare oji Anoro olchore lang'ari osim la yesage ormagilani anoro olchore lang'ari osim la yesage ormagilani naranya likae singolioji orupoki mararanyaki marukusoki Enkai eshumata. Wow, kalo singolio shilino likewuo breakthrough. Ore singolio laishoo breakthrough ashu paiteru aning'oi tenkop ormaasai naa osinkolio oji kedie emirati nkulukuoni. Kaja paitu ilo sinkolio musasie kidogo. Naidamu amu kajo ore taa akili ino kulo sinkolio naidamu pookin. Keji mosinkolio ramira nemenkurukoito papa orkiyieu eshira tosina sapuk ashiraki olosho le papa oyeyo lai ashiraki olosho le papa oyeyo lai kesipa imayianana olosho lema kesipa imayianana woi kake midol taata kesipa imayianana olosho lema kesipa imayianana woi kake midol taata kanyoo peeyarejo nji iyareta nkishu kumok nemera lereren yareta ilchambai sapukin nemanya irkulikae imbeerunyeki enkanyit alang kulie oshon andaereserua alang kulie oshon tenelo minyamalu nikweriki obo tentai. Wow! Ninjere sinkolio breakthrough. Ore ilo sinkolio neng'amuni apa neng'amuni oleng te Narok. Tinewueji oshi iteramba apa oleng timama aibung enkaina naa nejo lasima paajing atua ilo sinkolio. Nikipuo aishoot kakuyiaa etonita tolorika. Oye. Te Lavington amu keyieu nejing album. Nipopuo keji tena kerai entoki sidai naa pelotu ake aitashe tene peerany mainining'o nekusikus doi peno. Wow. Neeku kincho oshi ilo sinkolio connection mpaka aisho ilo sinkolio breakthrough kake tenkop ormaasai. Kake ore osinkolio laewuo aisho breakthrough tooloshon pookin naa Airamagilani. Airamagilani. Mana si ashuki ndewueji akakuyiaa kidogo. Nejo kakuyiaa Maryane nejo kore empoto ina kerai. Nikibaiki orkilikwai. Ore apa kakuyiaa naa kenyorr apa ele sinkolio oleng oihusu enkulukuoni. Naidim atejo nemaure. Ore peeton eeta iltung'anak le Narok enkop enapa naiteng'ena kakuyiaa ajoki enaikash teninkompoa alang tenimirr. Nibooboyie ina siai enkop piitu elo asioyo
Narok kake tenelotu enkop orkaputiei ashu edoyio duo kuna kwapi nijo naatimiraki nijo nekitengela kening apa eme oleng amu kedol ake entoki sidai olchamba sidai nkishu sidan nejokini kake mee nooltung'anak lang. Kajo netum apa emion nenyor apa tenarany ele sinkolio amu kaing'ua naa ninye orkaputiei. Wow, nitumore oltasat nolong kebaa duo enchipai naaduo nolong kimpoto noltasat niyiolo naa sii indim ama ajo ng'ae naa ilo. Kajo keyiolo naa memusumusuni naa. Mayiolo apa nanu kakuyiaa osinkolio ake etoning'o nejoki iltung'anak lenyenak eng'urakaki ena kerai. Ore naa amu katii apa Nairobi naaponunui aing'oru. Ore paing'oruni naayai enkopis. Nalo aduare kakuyiaa. From there niaku tenikipuo enkopis e kakuyiaa. Ore keeta apa kakuyiaa iltasati okuni lemeoro. Eeta apa oltasat oji John Kin. Neetai oltasat oji Olekeiwa. Naa kalo nalo entertain kulo payiani pokira okuni. Kulo shoreta? Kulo tasati. Egira aok suda enye. Niaku ilikuwa form ya kila weekend. Niaku weekend tuko safe. Nekesot na vya samai. Tenemaka atua nkishu kiti nikipuo ewueji netii. Wow. Neeku ore yie mambo ikakuwa mzuri. Nikiteru taapuo enkop ormaasai naaya Narok. Neyiolo noshi ibung'a apa kakuyiaa apa ibung'a ilchoreta oleng. Keeta apa ilchoreta. Naa tenelotu ninye enaang' etii keponu apa iltung'anak oleng enkang' e kakuyiaa. Naa basi ore duo apa entoki nikiorro oleng tenelotu aipot iyiook te Lavington naa irkeek naa amu kisho iyiook irkeek oleng. Eyieri ake duo motori neji ore. Eyieri ake basi neji tasapooki. Ore enkerai naleku ena kikombe. Ormaasi ndaduo ninye apa tenikipuo Masai Lodge naa kipotuni the best person oyiolo ateyiara motori. Yes. Naa ore naa amu keduadua naa kenyor ninche. Ore iyiook piing'as aikonji peno nibung' eng'udi. Neeku metii ake duo ake duo arany. Yani kerisio mentorship weranyare. Nishori iyiook inkiri mbaya. Wow, nitobirr apa duo at least nikintodol apa sii ajo kumbe ore music naa entoki apa emaana. Kake ninye apa oltung'ani duo laiteru aitodol ajo ore music neme entoki ake duo leisure amu ore naapa nakata pekinteru iyiook aarany naa kejo iltung'anak kerany ake duo oltung'ani tala esiai. Ore mena ninye ena kerai. Keji apa intai inkiriko amu mipuopuo nkang'itie naa ore eetai form e weekend epuo nkulie kera weekend nipuopuo ntae aaranya. Niaku keji apa duo yani mee entoki duo sidai duo apa nakata pekinteru iyiook. Kake ore entoki naishori Enkai enashe ore pekinteru iyiook netang'amuaki iyiook esidai. Niaku tenilo ewueji meyioloi duo ake duo ajo kenare pekinchori tikit. Kindim ashom noo Kilgoris. Ore piirany toljukua tosokoni nikinchiraki irmaasai nikincho hugs. Meyioloi apa ropiyiani. Mishori mpisai naa. Ekijokini ake duo mikitamayian Enkai kake yiolo ena kerai aterewa emankeki kake yiolo ena kerai atukuso arebela nena tokiting amu ore iyiook eton kinteru aarany naa kekirany apa enaa dancers olepakuo. Neeku ng'ae nalak tikit mpaka ina kop naa nimiputa natum iropiyiani. Keeta apa olepakuo oltung'ani apa laa ninye sininye loitamanaa tenkop ormaasai hoo neme ormaasani. Kake ore naake peekipuo sokoni pee emiri naduo kantai nikitum ade entoki nikishukore. Kake ore taa inakata tenikinchori enchata iropiyiani kumok oleng. Emilion nabo esai. Ninkenaa chips 100 ashu 50. Iyiolo ake ninye ajo ira sorted ewiki mzima. Ira sorted 1 week. Wow, Lamaasai kiata nake Maryane Naipasoi Tutma tenkitesheni. Iyiolo naa ajo ore naa interview enye nemekemayiana noshiake ajo naa sinanu naake olaranya le saai. Amu kiata mbaa kumok oleng nikiminake nikining ajo naa sinanu nake tofauti naa enake kitumie. Maryane, itijing'a yie enapa industry napa naiterutua. Ndane aiteru apa apik duo eranyare olaini tolosho lormaasai. Naa ina sai pekiata sai kulo aranya pookin. Ore ake ninye ilaranya pookin lolosho le Maasai likiata, ore pookin oshi likiau enkitesheni naa karibu mwili kintaja. Ama eranyare apa enapa niterutua ntae a zero budget meetai iropiyiani naishoori melaki sii duo wasanii iropiyiani wena saai kebaa sii tofauti ning'orri kebaa ening'uaa? Kaidim nanu atejo ore eranyare eapa naa ketii esinyatisho netii passion
ashu ketii olokiyo netii oltau loota olokiyo pee eas oleng netii esinyatisho netii sii entoki naji consistence ashu eyieunoto piilo nelakwa oleng. Kake ore tenakata etushule. Mekure etiu enaa apa amu mekure intofautisha osinkolio le kanisa olenkop. Kenyaanyuk ashu idim oltung'ani atejo te stance edukuya kuhusu Enkai, ore stance ai ong'uan nelo keon, ore teniare nelo ushauri, ore teneuni niar irmang'ati. Yes, haters. Yani ore lelo laiba. Etaa ijo ketii olikae tung'ani loitumia enaa keji duo nyoo silaha te Kimasai. Enaa enaret. Netii olikae lolotu peelotu aimaki oltung'ani aarie osinkolio. Kake ore apa inakata naa kasidai music amu meshula. Etushule tenakata. Niaku teniyieu nidol iltung'anak oosita full gospel, yani osinkolio naa olenkai ake naa ketii difference. Maidim taa atejo itu kirany isinkolioitin loikok olosho, ore osinkolio lai ledukuya oji kedie emirata enkulukuoni naa enkikoo. Naa keetae enkikoo neetae osinkolio duo lenkai. Kake teniimaki duo, eniyieu duo niimaki duo lenkikoo, nilo enkikoo nitii. Teniimaki enkisuma enaa nanu amu ataranya enkisuma nemetii ewueji nejo anything te Biblia naimaka tosinkolio, teniyieu duo ninkokisho mehomo irmaasai sukuul nintorioki aaku olenkisuma. Teniyieu nijo kanyorr enkop ai sidai amu atitila yiok mara naa ninye itumia ele osho peetum iropiyiani toonkuapi eboo, iimaki mara, niimaki enkop sidai. Kake aisidai tenaa ore osinkolio lino naa keeta entoki duo nagira aimaki tenguton naa ina toki iimaki kuanzia orkereri le pinteru mpaka niindip. Tenaa Enkai igira aimaki ajo aisupat, kitaasaka nenking'asia ashu osinkolio le shakenisho naa iimaki shakenisho ino kake miimaki Yesu te shakenisho ino. Kake tenaa igira aimaki Enkai onkiasin enyenak niimaki Enkai onkiasin enyenak. Tenigira aimaki empiris, iimaki empiris ompaka musho. Amu inakata enetum osinkolio theme netumoki sii anoto enkewan enguton natumie iltung'anak ajo kanyioo egira aimaki. Wow, ama tening'orr iyie ekigira aitobirari enidolta iyie enaa kiminita mahali. Majo keiminitae kake etaa music diverse. Amu tenilotu nijo ore nanu naa isinkolioitin lenkop arany, ashu ore taa toltung'ani lorany isinkolioitin lenkop, ketii taata olorany isinkolioitin lenkop kake etadouo. Kake ore ninye ewa ninye enaa esiai peerany isinkolioitin loikoki olosho. Netii irkulie litu ejeu pii looshomo ninche ilo aini lenye lelo kulie sinkolioitin. Kake tenelo duo niaku ijito keon atajeuo naa kagira aranyaki Enkai, nchoo naaduo eeku Enkai nemeshula. King'orita iltung'anak saisi ng'ejuko kumok oyieu nai niteru eranyare olotii leton aiterunye oleton etii. Ketii dupoto eranyare osinkolioitin lempukunoto gospel meeta duo dupoto naaji enaa enjeunoto orkuak sidai in terms of financial naaji duo te maisha oltung'ani. Ketii dupoto ekarsisisho. Maidim atejo metii nemaidim atejo fully ketii. Kayieu najoki olaranyani lagira aing'orr oyieu nerany, tenisum Matayo Ematua ile orkereri le 13 naa kejo entang'asa eng'oru enkitoria Enkai. Seek ye first the kingdom of God and all his righteousness, and all other things shall be added. Ore tening'asa aing'oru Enkai naa Enkai nikincho omom. Ebaiki taadoi naa iranyita, mee taadoi duo meyioloi ilaranyak pookin. Nemeetae olaranyani sapuk ashu orkiti. Kajoki oshi nanu oltung'ani, kerany oltung'ani taisere negiroo ilaranyak otaranya ilarin.
Ore pee kiponu iyiok pee kinteru aarany, kajo keeta olepakuo ilarin amu ore iyiok kira kutitik naa kinining olepakuo teoko. Neeku mijalisha ilarin ootaranya olaranyani. Ore entoki naijalisha naa Enkai naisho omom ashu aggressiveness enye ashu entoki naasita ninye pee etumoki aitarasai isinkolioitin lenyenak. Neeku kaidim atejo ore amu meetae orkiti nemeetae orbotorr, ore entoki naimata tang'asa ng'oru enkitoria Enkai. Ore nena kulie pookin ebaiki taa eyiolounoto fame, ebaiki iropiyiani, ebaiki omom, ebaiki pooki toki, tang'asa akeyie ng'oru Enkai amu ore nena kulie pookin naa kisuju. Ore enkaji sidai naa ekijing', ore engarri sidai naa ireu, ore pooki toki sidai naa itum tenisiai Enkai. Ore Enkai naa Enkai is a rewarder. Yani Enkai naata olekoisiayio. Nemeeta nchere etii siai Enkai piitu itum olekoisiayio. Naa ore olekoisiayio litum naa ina dupoto nai nigira aimaki. Ore nanu olekoisiayio laidim atejo ishoo iyiok Enkai, todua ilapa arin likisiayie aa kishiraki iyiok iltung'anak nemeeta entoki nikincho, etushukoko iyiok Enkai olekoisiayio. Wow, etii ilaranyak ootudupore eranyare oleng. Iltung'anak ootudupore eranyare oleng. Amu mee kumok oleng ilaranyak ootudupore eranyare. Ore enaa enkata pee kilau oltasat olepakuo nikitodua apa ajo sidai apa hali oleng duo enaa enkarna enye enetii. Yiolo ajo oltung'ani sapuk enkarna nimaniki apa metii sawa oleng. Neme ninye ake, kumok ilaranyak apa lina level apa inyi oileputua oleng netaasa oleng. Kake etu maintain irkumok. Kaji dii etii shida? Ore tenkiterunoto pee kinteru iyiok aarany naa keetae apa ilaranyak ootaranya tedukuya iyiok. Keetae olaranyani ole Mereu, eetae olaranyani ole Sina, nemaidim atejo etushukote. Ayieu najo kidaivaata aas, yani eewa esiai oolairritak alang esiai eranyare. Naa ore oshi sininye esiai nias temooto enaake naa ninye nikinap alang enda nitu intoki aas enaake. Maidim atejo merany amu enilo kanisa ole Mereu eton ake olaranyani sidai oleng. Nee enilo kanisa Reverend Meisi ashu Reverend Jonathan Meisi neton ake olaranyani. Kake eetuo ilaranyak kumok aibelekenya aaku ilairritak. Naa ore ake piaku ilairritak nididimia ashu neng'asa agirakino enda apa naa ninye naiterua aitayiolo iyiok. Ira enkaranyani natii enkae apa itii ake ninye esipil ake ninye tende iltung'anak oiterutua nitoki aaku itii neton ilio oleng ata saai. Kanyoo dii siri? Ore siri nataasa nanu ashu naishoo mashomo dukuya oleng itu aibelekenya. Amu ore teniteru olaranyani arany peetum iropiyiani ninteru adol oladuo tung'ani etaa ijo dii mekure olapa tung'ani layiolo. Ninepu olikae ibelekenya encholuet, ninepu olikae ereuta engarri sapuk, majo taa keng'oki tenereu engarri sapuk ashu enaa mishaa enireu enaa olaranyani. Ninepu iterua atum toondamunot nchere kara celebrity. Amu iyiolo ina naa enkiti kiyang'et nemanyorr nanu ina. Ore ake piinteru apik indamunot inonok nchere aira sapuk enaa vile naai nikigira ajo kira ning'oti, kiyioloi, itarasayie. Kayiolo nena pookin. Kake mayieu nejing atua indamunot ainei. Amu ore eyieunoto ai naa paisiai Enkai, amu ore ena siai nikiasita tenakop naa ninye kenya kipuo aas esidai tekepir. Naa it is the only everlasting talent. Nemeeta enkata, ore enaa niindim airoro naa indim ataranya. Kadol oshi nanu irkulie aranyak saa ingine ore ake piiteru oltung'ani arany nirusurusaki niaku kila olapa, kila olari, kila nyoo, iyata ake album ng'ejuk. Naa kayieu najoki ilaranyak ore siri ai paashom eniado maas ninye nanu isinkolioitin kumok. Taratibu. Ore enkae toki siri amu mekinkilikuana naadoi siri. Ore siri naishoo mashomo oleng ashu matobiko tiatua ilarin kumok tiatua enkisiayiare amu kajo olari lai le 17 aloito naa entoki naji enkitibiribirata osinkolioitin. Kayieu naliki ilaranyak ajo kelala eranyare.
tenira olaranyani naa iyieu intalantani naabaya 3 piijo aira complete. Wow. Eetai olaranyani oyiolo aigero osinkolio kake meyiolo ataranya. Neetai olaranyani oidim ataranya kake meyiolo aigero osinkolio. Neetai olaranyani ambaye ni mtunzi wa tune neetai olaranyani lemeyiolo aitobiraki keon oltoilo. Niaku ore naduo sinkolioitin lenyenak pookin neng'arr oltoilo karibu muj pooki. Niaku keetai creativity ashu composition e words neitokini aata entoki naji composition of tune. Tenikinyaanyu tune toosinkolioitin linonok pookin naa ilotu gira alo. Umeelewa? Nimekushika. Hiyo ni siri ya pili. Siri ya tatu naa tening'oru Enkai niyiolou enguton Enkai. Ore ake piiyiolou Enkai nimilau aikata content. Ore siri e4 noto mentor sidai mentor enkaranyani amu ening'oru oltung'ani lai lohomo dukuya teyie peekintoki sininye autaa ashu piisuj iroruat enyenak naa kasidai. Ore enkae kajo ene5 naa tenitum papa lino lenkiyang'et ashu mama lino enkiyang'et nikiutaa tenelo niaku igira aitobirr isinkolioitin. Ebaiki nemautaa irkumok kake alo ajoki orpastai lai amaa ele sinkolio kasidai. Kaitobiraka tene te Biblia amu atodua ilaranyak kumok loojo naa indapasha irmang'ati lainei toonkoitoi aja? Naapishana. Tenkoitoi nabo. Tenkoitoi nabo Kejo keponu irmang'ati toonkoitoi. Tenkoitoi nabo nepuo toonkoitoi naapishana ashu kaji kinkunaki. Dolta ajo miyiolo enye siiyie. So kelo ninepu irkulie loorany Biblia vice versa. Niaku enelo nintau osinkolio lining'ito ajo miyiolo anaa correct biblically aisidai eniata entoiwuoi enkiyang'et naa ninye long'as ainining' isinkolioitin linonok eton itu ilo aya. Ore ene5 amu kekumok naa ene musho naidim atejo ore ene5 naa muhimu oleng naa piibik tiatua enkirukoto. Amu ore ake indim aiteru toltau niindip tosesen. Ore enkae amu ketii enkae important oleng nemayieu naing'ua mincho ake kijing' orwuasa. Too lapa tung'ani ake lotiu enaa piinteru arany. Ore lapa tung'anak ake likiyiolo orkuak lino mimbelekenya amu itaranya. Amu tenimbelekenya amu itaranya naa kinteru sinche iltung'anak aadol eji nimbelekenye encholioi. Etiu enaa Lucifer. Ata apa Lucifer laranyani. Ore eranyare naa ninye apa ore apa olaranyani sapuk naa Lucifer. Naa oloiterua. Niaku ore ena talanta ninapita tang'asa tayiolo ajo ketii oltung'ani loyiolo lojo oloiterua oleng naa ninye likisulaa. Naa ore entoki nasulaa ilaranyak kumok naa entoki naji pride ashu orwuasa. Ekisulaa sii enyorrata ooropiyiani. Amu tenitum iropiyiani niaku ninye intaa pooki toki tiatua eranyare naa ekisulaa. Nena launching nikiata. Kake ore enasiai likiyiok mbaa e launching tolikae obo. Toliki sii yiok challenge along niimayie your worst moments tena industry eranyare. Tendorrop oleng tayiolo. Kaata sa? Ore challenge naimayie nanu matejo duo nai tiatua enkisiayiare naa enkata nikiya iltung'anak enaa mee challenge sii duo aswa kake kelotu aaku challenge tenimintilia maanani. Kelo oshi nilo ewueji nikijokini itu yiok kimpot iyie amu ilepa oleng. Kaiba oshi ina word. Neji ilepa iyie? Kijo apa yiok pekimpot iyie ewueji neje kanisa naje nikiure iyie amu ilepa oleng. Naa kayieu najoki irmaasai ilepipe oshi yiok peekipwo. Kaidine nilepieki yiok aaya yiok. So nchoo ake pemiyiolo olaranyani nimiyiolo enkeon enye nimiyiolo orkuak lenye miya enaa kilepa tenkaraki induat oltung'anak nikigira aapik indamunot inonok. Ore ninye nanu nemaitalaku oshi tenalo kanisa. Kake tenelo neetai conference te kanisa peeji maimaki ajo kalo aranyani kimpoto nebaiki ake duo nikimpoti tenkarna e committee neji kwak ilepa ilo. Neji atapala. Tapala ilepa mekibaikida. Neeku kayieu najoki unless ening'amaa olaranyani nikijoki matumoki ashu kagira alotu ashu magira alotu noto isipat oondamunot. Ore enkae toki naa ninye apa nainyala oleng naning' emion oleng etii apa enkata natejoki meekure aishu. Neji mekure inchu? Te Tanzania. What?
ore paalo entumo ore duo nanu agira anang'are iltung'anak airoroki neponunui aishiritae ore naa amu enkop ai king'atii neeku kadolta sinanu enaa ebaiki paetu duo netii entoki natupukuo nemayiolo. Shomo yie emasho miyiolo ajo naloito dukuya. That's the worst experience nadamu kake ore peelikini iyiok ajoki kinchira amu tenkaraki ena niya haraka niene esiai niomonoki keon ashu ilo aing'oru enkomono nijoki Enkai nitaishi miaka yangu amu ore entoki nikintobiraki iltung'anak nepik inkutukie enye nitamanaa naa kaisidai tenimiene entoki oshiake niomonoki aitaa enkolat. Wow! Aya, nena noona yiok lolo yiok nejia naa ekununi kiata ena launching nasaki sii yiok vizuri ena launching ajo kaji etii kanu dii ninye kanyoo noolong naasa kanyoo kintarajia ajo naa sinanu. Kaasita launching ai album ng'ejuk hoo natigire ilarin kumok amu kajo kaata ilarin 7. Kake nanu ake nayiolo kulo arin 7 naa ashe Enkai naishoo sinkolioitin lemeeta entoki naji expiry date. Meeta expiry date. Tenirany sinkolioitin laa kerany iishoritin oishoritin nemitayiolo ninye iltung'anak ajo itu aikata igil arany. Amu ore ilo sinkolio naa kidim ashomo ilarin kumok itu eyiolouni ajo itu igil arany. Kajo nanu kaata ilarin 7 itu aikata aigil aroro studio. Taata ainyaaka ashuko studio naata sinkolioitin lagira aisindua ashu keji duo aisindua nyoo tekimaasai. Lelo akeyie duo ang'uikie ashu kagira aing'uikie album naji Oltau Sinyati. Ore Oltau Sinyati naa is a very good person in our life. Ore Oltau Sinyati naa oltung'ani. Ama ena album nigira ang'uikie toliki sii yiok ajo kejaa ina album. Eton eitu kining, neton eitu kidol. Toliki sii duo yiok amu ekiyiolo oshi akeyie ajo mitoki naa dii aaku surprise naa tenaaliki ajo kejaa. Kake mealimu ajo kejaa. Aranya sinkolioitin kumok. Toliki sii duo ndamunot ajo iko aje hiyo album. Kejaa kanyoo natii ena album sii duo tolelo loogira aiges amu idim atejo paa Maryane taa lazima kuna vitu mzuri pale. Ore osinkolio loji Oltau Sinyati naa ninye lotanapa enkarna e album. Naa ore Oltau Sinyati naa oltung'ani otipika Enkai atua yie inoolong nijeu pee kiutaa kejo Biblia is our comforter, is our teacher, is our advocate. Oltau Sinyati ni kila kitu kwa maisha yetu. Ore oltung'ani lemeyiolo Oltau Sinyati naa kajoki lotu adol ilo sinkolio ajo kejaa kuhusu Oltau Sinyati. Etii sii osinkolio loji Empiris. Aishoo Enkai empiris toolelo arin nai laatiaka naa kayieu najoki iyie likinchoo empiris paewuo nabanji. Nemeeta oltung'ani lemeeta eneba newa Enkai. Ebaiki nikiwayie kuanzia roruat uni nikiya roruat 5. Kaata sinanu enaitainye Enkai naa ina paatushukunye ajoki ashe olairorieni amu empiris ino naawa enebanji. Ketii collabo? Maata collabo. Naata kulo sinkolioitin? Aata sinkolioitin 6. 6? Wow, naa kaji kipikita ena launching? Agira ailaunch CD ai tolosho le Tanzania tewueji neji Arusha. Orkerenket le Arusha. Ashu mji wa Arusha. Atipika enkoteli naji Lush Garden. Eeta hall natii inewueji naa ninye kiata yie usinduzi. Naitoomonito pooking'ae metabau. Oye, ntarikini aja? Etii ntarikini 21. 21st? Ashu nkolong'i 9 kuanzia saai. Maiki anaata nkolong'i 9 kutoka sasa hivi. Ntarikini naata 21? Ntarikini 21 olapa le 10. Mji wa Arusha? Naa teipa etii. Teipa? Metaa kiata muda sidai nikiponu aaku tenebo mpaka ade ninye nesirta nanyokie. Ore orkuak lorkitamanyune le Arusha naa kenyorri imashoi natii kewarie. Tenkaraki etamoote matejo irkuaki orkulie tung'anak otii ormuji neeku kenyorri imashoi naasi kewarie. Naa ore attendance edama wene kewarie naa kepaasha. Ketofauti. Wow, itoning'o naake olaing'urani le Parent TV. Tenitii Kenya niyieu naa nikipuo support naake Maryane. Emaapitii pookin maape support ajo naa sinanu naake enkaranyani ang' Maryane. Ntoki sii aaku
tenaa naa keyieu nitabaya support ino keliki naa yiok ajo kaji kindim anotie tenaa ketii namba tenaa ketii naaji enkoitoi nidim aisupport tenaa ketii ewueji nebaya nitii lelo lemetumoki naa kidim katukul kigira aimalizia kaji dii kindimi naaji duo aisupport oltung'ani naa olakwa matejo etii oltung'ani Kilgoris maniki midim inolong anotoki ayeu kake nikisupport. Ore oltung'ani lemidim atabau inolong naa kindim atipikaki support ino ashu ata ninye enaa orkilikuai likijoki atamayiana Enkai naa atamayiana ele sinkolio teniyieu sii nikipikaki iropiyiani naa indim ake ataasa nejia amu kayiolo ajo etaa emayianata torkumok linyi indim ake atipika inamba ainei esimu ormosori 720 nabo uni imiet 135 nabo ormosori 8 108 0720 135 108 0720 135 108 0720 135 108 olomoni oba ayia katukul tena kamera madolta kajo moyo karishata katukul toliki sii yiok olomoni oba ayia rodia irmaasai. Kayieu najoki irmaasai ashe amu tenitu eisho Enkai omom tentai nenatamare enkaranyani ashu enatamare ewueji naidim naaji aigarakino yiok ajo kaayioloi kake ashe amu kitang'amutua ashe tenkai naishoo omom amu kayiolo ajo Enkai naishooyo omom naa kaidim atiaki ntae erishai olaranyani nteru temurua ino ninteru te kanisa ino ng'oru olaranyani lirishaa naa enitu aikata iau emayianata tolaranyani taa emayianata indim atoriko olaranyani obo studio nichange enkishui enye ashu nichange life enye tenelo sii nidol olaranyani likimayiana oleng misho ake aaku emayianata ake duo kitamayiana tabaiki nchoo doi entare teshetu relationship ashu teshetu shoriotisho orkulie aranyak naa ore orkekun lishetu shoriotisho ore ninye irkekun liata emasho naa itum oltung'ani lino likindim aipoto iyata ropiyiani omiata amu mee lasima doi oshi nelaki yiok saa ingine nikiata sii yiok ilchorueti nikiata ilchoreta likipuo mashoi enye nemekintalak kake meishetu naa toshi oltung'ani shoriotisho teshetu shoriotisho ninteru aibung ilaranyak inkaik ore sii teniata olaranyani linyor osinkolio lenye oleng tipika skiza enye amu skiza oshi taata nalakita ilaranyak amu mekure apa elak CD amu ekiyaki apa ntae CD nikiyaki nkaseti ainepu ara dii nanu enapa kata enewueji kipuo kumpira indine rijing ene ikitokini osinkolio namba 8 narokini nteru ore pisuroki redio neji kwa etogiroyie oleng nyakitushuko nintoki so tenidol olikitamayiana oleng taa emayianata teninye tipika skiza osinkolio lino metaa ninye loning'oyu tesimu ino. Wow! Olaing'urani lenkitesheni e Parent TV kijo ashe oleng itodua naa sii ajo kinoto mbaa kumok oleng ajo naa saniki kimakita naake o Maryane kake ore embaye nalus ina pookin naa tenikibaya inolong apuo aitodolu enyorrata nikipuo pookin aitodol Maryane ajo kweli ore ning'ua kesipa katukul ajo ekinyorr naa ekintambua oleng ajo naa sinanu naa netamayiana yiok terishata naado. Ina pekijito eutu pookin tarik naa 21 ajo naa sinanu naake olapa le 10 tufike pale mjini Arusha ore lolo akata letu abaiki siku hiyo erishata ino sidai oleng ashu enkata sidai nitumoki sii inolong atabai Arusha nilo atumore sii lelo kulikae maasai linaalo nikipuo daa ayiolou mbaa kumok oleng naipirta lelo kuaki lang lormaasai lang le Arusha. Tonena okulie kumok ajo ashe oleng tenkaraki nikigira amunye tenebo najo ashe oleng tenkaraki nitusuja naake yiok igira ainining yiok igira aing'orr yiok kijo ashe oleng kimayiana Enkai nchoo kirrip Enkai nerisip ninche yiok piitum yiok terishata nayieu ninye toolala oiborr najo naa olesere. Olesere.